салом, шарҳи таҳввулоти ҳафтаи равонро дар нашри ҷамъбасти хабарҳои ҳафта аз студияи марказии радиои муҳоҷир мешунавед. Дар нашри хабарҳои ин ҳафта аз бедодгариҳои вируси корона то ба рукуди иқтисодиву анҷоми кӯмакҳои башардӯстона ва аксияи хайриявии соҳибкорони тоҷики муқими Москав хоҳем гуфт. имрӯз шанбе 11 апрел соҳибкорони тоҷики муқими шаҳри Москав як аксияи хайриявиро рӯи даст гирифтанд, ки ба зиёда аз 1900 нафар оилаҳо кӯмакҳои саривақтӣ аз қабили маҳсулоти ниёзи аввалия расонида шуд. вақти расонидани кӯмакҳои хайриявӣ ба он нафароне, ки дар ин рӯзҳои карантинӣ дар Москав ва вилояти Москав кори худро аз даст додаанд, гурӯҳи эҷодӣ аз бахши хабарии радиои муҳоҷир низ ҷараёни тақсими кӯмакҳои хайриявиро ҳамроҳӣ кард ва рафти онро дар саҳифаи расмии радиои муҳоҷир дар фейсбук мустақиман пахш намуд, ки дар он ҷо метавонед навори мазкурро муфассал бубинед. дастандаркарони иқдоми наҷиб, ки нахостанд исмашонро ҳангоми таҳияи гузориш бубарем, иттилоъ доданд, ки маҳсулоти ниёзи аввалия аз қабили картошка, пиёз, равған, сабзӣ, чойи хушк, мураббо, шакар, сабзавоту мевагиҳо ва дигар анвои маводи хӯрокаи ниёзи аввалияро дар бар мегиранд. дар аксияи хайриявии имрӯзина зиёда аз 1900 оилаҳо, ки асосан муҳоҷирони кории тоҷикро дар бар мегиранд ва дар ин рӯзҳои карантинӣ дар Москав ва вилояти Москав кори худро аз даст додаанд, расонида шуд. он соҳибкорони тоҷики муқими Москав, ки ин тадбирҳои хайрхоҳонаро рӯи даст гирифтаанд, ҳангоми суҳбат бо бахши хабарии радиои муҳоҷир итминон доданд, ки ин оғози кор буда рӯзҳои наздик боз ба ҳамин миқдори оилаҳо дар Москав ва вилояти Москав ва дар рӯзҳои баъдӣ корвони кӯмакҳои хайриявиро то ба дигар вилоятҳои Русия низ мерасонанд. ҷамъбасти хабарҳои ҳафтаро мустақиман мешунавед. ин ҳафта ҳукумати ҷумҳурияи тоҷикистон аз пардохт аз андоза аз арзиши иловашуда маҳсулоти ниёзи аввалияро, ки аз ҷониби корхонаи воҳиди давлатӣ оид ба истеҳсол, харид, захира ва фурӯши маводи ниёзи аввалия дар шаҳри Душанбе ба пойтахт ворид мегардонад, озод кард. барномагӯи маҳсулоти ниёзи аввалия аз орду шакару равған сар карда то биринҷу сабзиву картошкаву пиёз ва гӯшт дохил мегардад. тибқи қарори ҳукумат то оғози ин ҳафта маҳсулоти ниёзи аввалия аз ҷумла 50,000 тонна шакар, 10,000 тонна равғани растанӣ, 70,000 тонна гандум, 10,000 тонна орд ва 2,000 тонна биринҷ ҳангоми ворид ба Душанбе аз ин андоз озод карда шудаанд. тадбири аз андози иловашуда озод намудани маҳсулоти ниёзи аввалияи мардумро аз ҷониби ҳукумати Тоҷикистон иқтисоддонҳо дар таъмини фаровонии бозори истеъмолӣ ва дастрасии нархи ин маҳсулоти ниёзи аввалия вобаста ба сатҳи иқтисодии имрӯза маънӣ дод мекунанд. дар давоми ин ҳафта мақомот дар Тоҷикистон ба омода кардани кӯмаки башардӯстона ба кишвари Итолиё пардохтанд. дар назар аст, ки маҷмӯи кӯмаки башардӯстона аз номи мардум ва ҳукумати ҷумҳурияи Тоҷикистон ба ин кишвари аврупоӣ, ки аз ҳама бештар аз эпидемияи вируси корона зарар дидааст, дар фурсатҳои наздик интиқол дода шавад. маълум гаштааст, ки як қисми маҷмӯи кӯмаки башардӯстонаи Тоҷикистонро ба кишвари Итолиё ниқобҳои тиббӣ дар ҳаҷми 1 миллион дона дар бар хоҳанд гирифт, ки ҳоло ширкати саноатии ҷавонӣ дар вилояти Суғд ӯҳдадорӣ гирифтааст, ки дар кӯтоҳтарин фурсат ҳудуди 1 миллион дона ниқобҳои тиббиро аз матоъҳои пахтагини ватанӣ омода намояд. идомаи ҷамъбасти хабарҳои ҳафтаро мустақиман мешунавед. давоми ин ҳафта ба Тоҷикистон 18 вагони қатораи борбар бо кӯмаки башардӯстона аз Тошканд ба Душанбе ворид шуд. тавре хабар дода шуда буд, кӯмаки башардӯстонаи Ӯзбекистон ба Тоҷикистонро орд, дорувориҳои антисептикӣ ва дезинфексионӣ, халотҳои муҳофизатии тиббӣ, дастпӯшҳои тиббӣ, ниқобҳо, сарпӯшҳо ва дигар ҷиҳозҳои тиббиро дар бар мегирад. гуфта мешавад, ки кӯмаки башардӯстона ба Тоҷикистон бо супориши шахсии президенти Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев сурат гирифтааст. қаблан ҳукумати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва якчанд созмону ташкилотҳои байналмилалӣ низ барои тақвияти қобилияти Тоҷикистон дар вокуниш ба пандемияе, ки дар ҳоли ташаккулёбӣ қарор дорад, расонида шудааст.
аз вируси корона на танҳо одамон балки ҳайвонот низ зарар дида истоданд. дар оғози ин ҳафта хабарҳо дар бораи оне ки дар боғи миллии ҳайвоноти Нью-Йорки Амрико паланги модина бо номи Надя ба тоҷвирус гирифтор шудааст пахш гардида буд. гуфта мешавад ки баъди бад шудани вазъи сиҳатӣ ва беҳолии паланги модина бо номи Надя бойтарон ӯро ба озмоишгоҳи миллии байтурии Нью-Йорк бурда аз ташхис гузаронидаанд ки ӯ ба вируси корона гирифтор шудааст. маъмурияти боғи ҳайвоноти шаҳри Нью-Йорки Амрико иброз дошта буданд ки боз як паланги модинаи дигар бо номи Азул, ду паланги дигари амурӣ ва се шери африқоӣ низ дар ҳоли бемадорӣ қарор доранд ки духтурони боғи ҳайвонот ва сироятшиносон вазъи сиҳатии онҳоро таҳти назорати ҷиддӣ қарор доданд. ин ҳафта мақомоти ӯзбекистон хабар доданд ки дар ҳар як маҳаллаи Тошканд гурӯҳҳои назорати аҳолӣ таъсис додаанд, то мардум танҳо дар ҳолати зарурӣ аз хонаи худ берун раванд ва танҳо бо ниқобҳои муҳофизатӣ. дар доираи чораҳои пешгирии панҷшавии сирояти коронавирус дар 514 маҳалла дар 11 ноҳияи шаҳри Тошканти ҷумҳурии Ӯзбекистон чунин нуқтаҳои назорати ҷамъиятӣ таъсис дода шуданд. дар ин бора хадамоти матбуотии раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Ӯзбекистон дар шаҳри Тошканд хабар дода буд. барои кор дар чунин нуқтаҳо гурӯҳҳо аз ҳисоби раисони маҳалла, нозирони минтақавӣ ва ёварони онҳо, аъзои гурӯҳи ҷамъиятии фидокор ва инчунин фаъолони маҳаллаҳо ташкил шудааст. тибқи иттилоъ вазифаи асосии ҳар як гурӯҳ аз он иборат аст ки сокинони маҳалла дар шароити карантинӣ танҳо дар ҳолати фавқулода берун бароянд ва ҳатман бо пӯшидани ниқобҳои тиббӣ барои харидани маводи хӯрока ва доруворӣ раванд. аъзоёни нуқтаҳои назорати ҷамъиятӣ шабонарӯзӣ бо мақсади таъмини риояи қоидаҳои карантинӣ навбатдорӣ мекунанд. раёсати корҳои дохилии шаҳри Тошканти Ӯзбекистон аз аҳолӣ даъват ба амал оварда буд ки чораҳои пешгирикунандаи панҷшавии вирусро дастгирӣ кунанд, тавсияҳо ва талаботҳои намояндагони нуқтаҳои назорати ҷамъиятиро қатъиян риоя кунанд. хабарҳои ҳафтаро мустақиман мешунавед. оғози ин ҳафта мақомоти интизомӣ дар Тоҷикистон аз боздошти марде хабар доданд ки аз ҷумҳурии Қирғизистон бо роҳи қочоқ ба вилояти Суғди Тоҷикистон маводи сӯзишвории дизелӣ ворид кардааст. дар шарҳи хабари агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон гуфта мешавад ки шаҳрванд Асрор Зиёев аз як сокини вилояти Бодканди ҷумҳурии Қирғизистон 9000 литр сӯзишвории дизелӣ харидорӣ карда, онро бо роҳи қочоқ ба хоки Тоҷикистон ворид кардааст. қочоқбарро мақомот дар ҳудуди шаҳри Старавшан дастгир карданд. гуфта мешавад ки нафари гумонбар дар қочоқи маводи сӯзишворӣ ду маротибаи дигар низ бо чунин роҳу восита ба вилояти Суғд 26000 литр маводи дизелиро бо маблағи 188000 сомонӣ ё худ $14000 ворид кардааст. ҳоло дар нисбати боздоштшуда тафтишот оғоз гардидааст. ҷамъбасти хабарҳои ҳафтаро шумо мешунавед. тақрибан 70 кишвар даъвати дабири кулли созмони милали муттаҳидро ҷонибдорӣ карда амалиёти ҷангиро дар давраи пандемияи COVID-19 қатъ карданд. иброз дошт дар давоми ин ҳафта Антонио Гутереш дар нишасти матбуотӣ. дабири кулли созмони милали муттаҳид ба Суриya таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда буд ки дар он ҷо марги аввалин одам аз коронавирус ин ҳафта ба қайд гирифта шуд. созишномаи оташбас дар Идлиб ва созиши Русияву Туркия амалӣ мешавад, навишта буд хабаргузории Интерфакс аз қавли Антонио Гутереш. дар Сурия талафоти ҷангӣ дар моҳи март 103 нафар буд. тибқи баъзе ҳисобот ин нишондиҳандаҳои пасттарин дар тӯли 9 соли низом мебошад. аммо муҳим аст ки дар ин кишвари арабии ҷангзада заду хурток комилан қатъ карда шавад, то тавонем ба шаҳрвандони Сурия кӯмаки саривақтӣ башардӯстона расонем, гуфта буд дабири кулли созмони милали муттаҳид Антонио Гутереш.
طوفان ویروس کووید 19 حالا به تمام منطقه های جنگی نزدیک شده است. ویروس نشان داد که آن چگونه میتواند سرحد را عبور کند، کشورها و حیات آدمان را نابود سازد. بدترین حال در پیش از گفته بود آنتونیو گوترش. با درگذشت سالها و حل مناقشه ها مشکلات زیاد به وجود آمدند. ناباوری و شبهه وجود دارد. ما درک میکنیم که همه دستاوردهای ابتدایی خیلی نااستوار میباشند و پیشرفت را به آسانی نائل گشتن زحمت را طلب میکند. از این رو تمام رهبران کشورها و مردمان جهان را همچون دبیر کلی سازمان ملل متحد در این لحظه های سخت و مشکل به یکدیگر فهمی و همبستگی دعوت میکنم تا در یک جایگی توانیم در مقابل ویروس کرونا غالب شویم. تاکید داشته بود آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد. ادامه جنبستی خبرهای هفته را میشنوید. نظام انتقال مبلغ‌ها به کشورهای دور و نزدیک در ماه مارس کاهش یافتند. خبر داده بود اربک با استناد به مسئولان نظام‌های انتقال پولی یونیستریم و زلاتای کرونا. نظام‌های انتقال پول از کاهش حجم انتقال مبلغ از روسیه به خارج در ماه مارس سال روان خبر دادند. در سیستم پرداخت‌های یونیستریم حجم انتقال‌ها از روسیه در مقایسه با همین دوره سال گذشته 35% کم شده است. در ماه مارس سال 2020 استفاده برندگان سیستم انتقال پولی یونیستریم نسبت به ماه مارس سال 2019 توسط انتقال خودکار آنلاینی 4 مرتبه بیشتر مبلغ فرستادند. انتقال پول در ماه مارس توسط نظام تاج اطلاعی یا خود زلاتای کرونا 3% کم شده است که انتظار می رود این شماره در ماه اپریل 50% را فرا بگیرد. مسئولان شرکت نظام انتقال پولی زلاتای کرونا گفتند که پاندمی ویروس کرونا بستن سرحدات و بازداشتن کار کارخانه ها به کم شدن حجم انتقال مبلغ های پولی تاثیر رسانیده است. نظام های انتقال پولی کانتاک و وستر یونین باشد معلومات مالیوی و حجم انتقال مبلغ ها را افشا نکردند. بزرگترین نظام های انتقال پولی در روسیه این وستر یونین، زلاتای کرونا، یونیستریم و کانتاک می باشد. ضرر عمومی به اقتصاد جهانی از حساب پنجشنبه سرایت کرونا ویروس در 2 سال بیش از 5 تریلیون دلار را تشکیل می‌دهد. خبر داده بود تاس با استناد به بلومبرگ. نشریه اندیشه سرمحاسب شرکت بانکی سیتی گروپ کاترین من را پیشنهاد کرده بود و باور دارد که ضرر اقتصادیات جهانی از 5 تریلیون دلار خواهد گذشت. متخصصان بانک جی پی مورگان هاوس این نشاندهی را 5.5 تریلیون دلار ارزیابی می‌کنند. آنها قید کردند که تنزل اقتصادی در سال‌های 2008، 2009 و 1974-1975 رخ داده را با سال 2019-2020 مقایسه می‌کنند که طبق خلاصه پیشکی اقتصاددان‌ها ضرر مالیوی جامعه جهانی از ویروس کرونا 5.5 تریلیون دلار ایالات متحده آمریکا را در بر خواهد گرفت. متخصصان بانک آمریکایی مورگان ستلین باور دارند که در کشورهای مترقی نشاندهنده‌های مجموع محصولات داخلی تنها در 3 ماهه سوم سال 2021 به سطح پیش از بحرانی برمیگردد. اوج بیماری کرونا ویروس در آخر سال 2019 در شهر ووهان چین به قید گرفته شده. آن به اکثر کشورهای دنیا زود پهن گردید که از جانب سازمان عمومی جهانی تندرستی 11 مارس سال روان همچون پاندمی اعتراف کرده شد. شما جنبستی خبرهای هفته را مستقیما از رادیو مجیر شنیده استودید. پرزیدنت فرانسه ایمانوئل ماکرون در روزهای اخیر این هفته گفت که نیت دارد چراهای خودنگهداری در خانه را در کشورش جاری کند. انتظار می رود که روز دوشنبه 13 اپریل و این تصمیم را در مراجعت نوی خود به شهروندان کشورش اعلام کند. خبر داده بود فرانس پرنس. با مقصد آماده کردن چاره‌های علاوه‌ای به مبارزه با کرونا ویروس، پرزیدنت فرانسه با یک قطار نمایندگان دولتی و خصوصی جامعه فرانسه، اروپا و بین المللی ملاقات خواهد کرد. اینچنین شرط‌های دراز کردن حالت خودنگهداری در خانه نیز معین کرده می شود. نوشته بود نشریه اینترفاکس با استناد به رسانه‌های پاریس.
طبق تحقیقات معروفیت ایمانوئل ماکرون در ماه اخیر 13% افزایش یافته است. فعالیت او را باعث رهبر فرانسه حالا زیاده از 46% اهالی کشورش دستگیری میکند. کارشناسان قید میکنند که معروفیت پرزیدنت فرانسه ایمانوئل ماکرون از ماه فوریه سال 2018 اونقدر بلند نبود. در این باره رامبلر خبر میدهد. از فرانسه به منطقه خبرافزکی روسیه نظر میکنیم. دوستان منطقه خبرافزکی روسیه علیه یک شهروند تاجیکستان که در کشتار دو دختر ایبدار می شود پرونده جنایی باز کرده است. گمان بر شونده را تا 20 سال زندان تهدید می کند. معاون پروکورور منطقه خبرافزکی روسیه گناه ایبدارشوی را نسبت شهروند جمهوری تاجیکستان برای صادر کردن جنایت مخصوصا وزن طبق بندهای ا و ب قسم 2 ماده 105 کدکس جنایتی فدراسیون روسیه تصدیق کرده است. گفته شده است در اطلاعیه پروکوراتور منطقه خبرافزکی روسیه. طبق خلاصه تفتیشات ایبدارشونده در ماه اپریل سال 2019 هنگام مناقشه با دو دوست دختر شناسش یکی از آنها را با ضرب زیاد کار در جای حادثه به هلاکت رسانیده است. دختر دوم باشد خواسته است که مانع کار ایبدارشونده گردد که آن نیز قربانی این ماجرا گردیده است. طبق اطلاع تفتیشات ایبدارشونده به گناه خود پر اقرار می باشد. حالا باشد تفتیش پرونده جنایتی با تصدیق خلاصه ایبدارکنی از جانب پروکورور به سود منطقه خبرافزکی فرستاده شده است. و در آخر این هفته معلوم گردید که مسابقات UFC 249 که روز 18 اپریل باید به شرکت حبیب نورمگامدوف برگزار میشد بنا به سبب پاندمی ویروس کرونا قطع کرده شد. پرزیدنت UFC دانا وایت خبر داد که ما آماده بودیم که به هر قیمتی که نباشد و در کدام گوشه دنیا که نباشد این مسابقات را برگزار کنیم، اما با توصیه های سازمان جهانی تندرستی رو آوردیم و همچنین به ما از سطح بالا زنگ زدند و خواستار لغو محاربات بنا به سبب ویروس کرونا شدند. خبر داده بود آخر این هفته رهبر UFC. گفته می شود که حالا همه رزمگران شرکت کننده در این مسابقات رسما از لغو آن آگاه کرده شدند. وقت و مکان برگزاری مسابقات با توصیه متخصصان معین کرده می شود. یادآور می شویم که در اول در مسابقه UFC 249 رزمگر از روسیه حبیب نورمگامدوف و تونی فرگوسن باید قواآزمایی می کردند، اما بعدا بنا به سبب در روسیه کرانتین بودن و قطع پروازها شرکت حبیب نورمگامدوف در این مسابقات قطع کرده شده بود و به جای او در این محاربه با تونی فرگوسن جاستین گاچی باید که به میدان جنگ می برآمد. در روزهای آخر این هفته وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان اظهارات پخش کرد که با مقصد ترتیب چاره‌های فوری اوید به پیشگیری واردشوی و پنهشوی سرایت نوع ویروس کووید 19 در تاجیکستان در ورود و خروج همه شهروندان خارجی و شخصان به شهروند توسط گذرگاه‌های سرحدی دولتی جمهوری تاجیکستان محدودیت‌های موقتی جاری کرده شده است. در خبر آورده شده است که این محدودیت‌ها به نمایندگان کورپوس‌های دیپلماتی، تشکیلات‌های بین‌المللی و اعضای عائله آنها تطبیق نمی‌گردند. اینچنین در این رویخط نیز استثنا می‌شود رفت آمد رانندگانی که به حمل و نقل بین‌المللی بارکش مشغولند و هیئت سرنشینان هواپیماها و قطارها. در صورت وارد شدن گروه مذکور شخصان به تاجیکستان، آنها در محل زیست دائمی تحت نظارت کارمندان وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان به مدت 14 روز قرنطینه می‌شوند. تاکید می‌گردد در اظهارات وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان اگر برای رفتن از جمهوری تاجیکستان به شهروندان دولت‌های خارجی که به شخصانی در بالا نامبر شده داخل نمی‌باشند ضرورت پیدا شود، ستاد جمهوری پیشگیری ویروس کووید 19 در تاجیکستان آماده است که مراجعت‌های رسمی دولت‌های به آنها منسوب بوده از جمله تشکیل پروازهای چارتری را بررسی کند. سامانه وزارت کارهای خارجه تاجیکستان همچنین خبر می‌دهد که مهلت روادید و ثبت
ثبت شهروندان دولت‌های خارجی و شخصان به شهروندی که موقتا در تاجیکستان قرار دارند تا به اعتدال آمدن وضع اپیدمیولوژی دراز کرده می شود. شهروندان خارجی و شخصان به شهروند می توانند برای تمدید روابط با سرریاست کنسولگری وزارت کارهای خارجی و نمایندگی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان در ولایت سوخت، همچنین به خدمات با قیدگیری و شناسنامه‌دهی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان برای تمدید مهلت بودباش در حدود مرزی و مأموری جمهوری تاجیکستان مراجعت کنند. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان اطمینان می‌دهد که همه مراجعت‌های شهروندان خارجی و شخصان به شهروند برای تمدید بودباش قانونیشان در تاجیکستان موافق ترتیب مقرر نموده قانونگذاری کشور سر وقت بررسی کرده می‌شود. سامیان عزیز، شما شرح جمع‌بستی خبرهای هفته را مستقیما از استودیو مرکزی رادیوی مهاجر شنیدید. در روزهای استراحتی به شما بهترین فراغت را تمنا می‌کنم. سلامت باشید.